Kabaj ka bakhat ar jongka MPSS Security Agency Training jongka on-arm security guard kala pendap ya closing ceremony ka office jongka Athat Muthlong C Pramer West Jante Hills Meghalaya ya kani ke jingelang ha kani ke sngi la penyai ta kemis yo bentalang bhoy ka balong ro ka office staff jongka MPSS Security Agency Training Center. Ashwa ban sedang ya kejingelang yo ya kejing duai ka bakarpang na uba kamwakwa papia ubal airo ya kejingye selok na kaktin jong blai hakani kesngi. La yo ya kejing thang membati penher lama ban odro ya uribon da ukongsan kum kadak balas dang ya kani ke program. Ya kini ki samla ki balapas bah ya kani ke training ha kani ke sngi la yo ban penbam smai da uba pendap lang muksol ubalong ro managing director jongka MPSS Security Agency. Uba lujor ki sungo MLA ka sau mau ka yau constituency haba kren kumukong san hakani ka sngi ulayero ya ki nong penya jongkani ka training center ki bala a ya ka jing syakri ya ki babon ki kon samla jong ka jala Meghalaya ha ki kam security pat naka liang jong uro kumunong mikamat ulapan kan mau ba unang yaywat kilat kilenti pan pen kiu ya kani ka training center shosho ulakan tu ya ki bapas training baki day banang yai tray shitam ha kiliang baro knang bakila banang yai kiu pat pan poi syakathong ha ka jing im jongke kiwai pat ki bakran ha kani ka sngi ki kentop yo ba Hemant Phawa president ka MATFS uba yo 1P lengdo wahet chnong barim jonggathat Muthlong C Pramer usamla sambor shooting office assistant jongka MPSS bat kiwai pat ki riurang ba ban penshong shit ya kani ka sngi ki ba training ha ka ne ka center kila a ya ka jing shat pdiang boram ka jing shat drill bat ki exercise ki ba pher ki balong ki jing ki lan met ki balong ka jing mantoy ya ka koy ka khya la penkut ya ka ne ka closing ceremony da ka jing duai bat ka wisap jan Tengah hari jing lain uti gyonga ini por adap hyper roman session ajo ban khie ka sarkar walan kamnu ne ya ki central institution ki central college ki central university lada jiu dang em godang yu sanction im step menggawi em kam boi heini hapo district yong i klem da khaini ganung ga tha ko to boi amre em kam umi ya kam gi gi office ki one the central government ubo ha kini gi tha yong i padang em le gi kelam ini por dat wa ka sarkar Nei mentau create yaki office thumme open mi yaki digi civil subdivision ku thumme hapo yong gani ke district yong pi yonga bat ka wi go ngara jo persang yo ban khie na ka por kate to open mi lene open kha ya ka civil subdivision heta hapo lasken block kani man go wi ni jingi kalam go ra hai chkhmat bat emle ke jing kermen go scam Oga sarkar dang we go ye kani civil subdivision heitai hapo lasken block yongi pat kermani dewanra ye gini office dewanra ye gini civil subdivision dang bun ki kam gumi pat manami ni ki kam ye thap ye phi kam ki khna khnro agi post go pher manakit bok ruyang ipi Siapa tahu kaya ini kisah untuk dia kisah gosok, kau kami jami, kini kiman be kiman pa kau yang lang opi ini po, Frank kau ikan ikhtiar kau kami jam, anda siapa tahu kaya ini kisah, wahapo ke state Meghalaya yang ini, lada kami ke kam sarkar, untuk ke kam gosok, kau ini dah wah ki vacancy maksimum. QM di department go pair bun kuda dep pendap hagakan geni kepor tadi kita kai unga kwa ubani pikam ki khna khnro ki perlo khnro ni kepor haganun ko kam go ile em kam upenjanai lada le nun ko kam em kam upen miet em kam upen bhai ai bhala da mem ketika jing penjanai ya kanun ko kam kan mo umpoi chinu le awalai luti hegi ton gi thao
hagi mituan giri em gi por ko na kaliang government na pha gi geleng bar ko siang subuang wa hagi ti giri la dapat kam hapo gari Japan kawi ko puniosok i kinongwan hapo gari Japan uchemi waro kinong kre kinong ki kinong kan kiwa kre hapo gari Japan daya kre bai para nong chong chnong nado ki officer he nado ki no hikai nado go kre yaki kam plumber nado go kre ki kam sweeper wat kam terter waro ki kam QM hapo gari Japan ko siya sugong lada man go gari go mahajon lada man go gari kawa hespa andre siya sugong waki bru hapo katu gari mem kain po ki ya kanun go kam ko ki yo ki bat man yo ki yo siya sugong waki pendek hoki ya ketika kam ya ko sorka da chania ko yaki nei ti dawi hapo ka jela yongi hapo ka state yongi ko em kami kami nong song song em kam penjanai ya kanun ka kam ko ikre bat ko ilei kajing kre sitom man go wi naga lat lupi ko ye wanra ya ka bhaga miet ha ga jing im yang pi gyonga ngajo pai ka nuksa hagi perlok ku em po ka snong ngathang ki perlok QM ko tag mansin ki sitom nado iporo dang khna najo yati met woni ki perlok bat man ki perlok ko ki sitom bat naga ni jing ki sitom yo ki emo man kamu mystery emo kre kam business mot kam te terter bat ko siap man khanai ki ni po ki perlok kiwa em ko tega mensin kre sitom lada man ka kamu kian kan mule siap man wong wakini ki perlok lang ba ga jing ki sitom yong ki man ki bru ko dat ko biang aga jing im yong ki mem yong kordo lada kre ki kamu head mystery ane lada pai pi aga jing im yong ki yo dap yo biang kani maro jia go ni daw em ki tega mensin no bre sitom ya kanun ka kam ko ki kre ki karam te jing tentu ya pi kam ki perlok khnro go em lang ni ko por khnmo go jing kre sitom man go em kam hado kate ha ga jing im gyong pi gyong na ha ga jing lai lu ti yong i kam gi nong mi khmat mod yang a chimat wa ukhanai pi khajak wa ga jing lai lu ti ho ha go yu man kau nong mi khmat unto go jing lai lu ti go su yo le sedang em gi perlok wong mei tu to upaya mei do nong mikmat nei ti daw de hier paten katil em hi contribution nei ga wong ipi wa kam major contribution nei benta yo upoi hakam ngani benta to kajing kre sitom yo nga hi chimen na do dang kena how like how em ga por go like bunsin ngamju pensep ai ga por nado iporo dang mai kelas chaselong hadin odwan pure ne shlong lane hi poro dang pure lane mi por wi chuti bon sin ngam jo sa su chong yung lada chong hai yung le da thola du khi pun bon kam yela de mukate to gijing lai lu ti gyonga tega kerpa de pi kam gi khna khro kiu wan lagi tahu go per kiu wan him mentahan ke training agency agni training center kerpa di pi ha uman kita ki kena kiu man sincere agan unu ke kam ko pi le pi bana kermen la da pi man pi uman sincere agni ke kam training yang pi le kermen mesti mengawi lengba ke jing cha yong pi dang yo pi ya kiti ki kam kyo pi da mang bat go pi da mut pi sia tho ba i ma sin de pi ni training mto i wasuk upuniyo kam puniyo jamlut yaworo kini ki nyau pa pra pa mut ni por habya cha yo de se
hadin kat tukan ipor, hadin kat tukan ibnai. Ucemi tigi vakansi hagi thawo per. Mat mande mini vakansi. Hei don hi ye thap, lane hei don hi ye thong ni pi. Kajing yai cha em kam go, pat kermani. Waran kat kajing kere sitom nang. Yong ma pendap, pat kamjo le negli yang ikam ginong mikmat. Uya perchangi. Uya kelam, uya approach ke government. Aku ya percang create itu kipos ke thumme. Nak mentau pun siak kam ya pi kam gi perlok kenro. Teni por ket bokir yang pi ke perlok. Aku naik kre sitom pi. Pat kermen lembag kejing kre sitom. Oman pi ki bru. Ke uyo khait yau tu so ubang haga jing im yong pi. Ket bokir yang pi leni jikmat. Uyo pi ke jingim ke usuk kesan bar uyo pi yang tikam go pi datang bar go pi dang noti. Ini pun buat ada penjurang jingkram. Sajisin suap penkut. Wanigat batch yang ini kena kiura M hagani kapor, kiura chim yang ini training. Ublai kenram nangker fuker do ipi. Uyo pi jing thang yang pi. Uyo hupsi hadi kam go pi ramut amang pi. Makam jo uman pi kena. Kiu em salon. Kiu tibru tiblai. Makam jo le jingker kuker do. Ya ka MPSS Security Agency Training Center. Agole ni sekmat udang lai bai lai renti go. Pat udang ye go training cho. Ya ki kena nang uyo ki biakun ni di kam go per. Ini kan tiada kejap kublai jibun.